I pozdrav svima ljudi, evo nas u novom videu. Znači danas ćemo raditi jedan izvor, probaj da se ne nasmiješ. Znači evo sa mnom je tu moj brat. Zdravo ljudi, ja sam njegov brat. Da. Znači evo, samo da smanjim. Opa. Vjerojatno ću se nasmijeti ko budala. Da, zašto? Da. Uzgim se sjaj zub. Evo i sada krećemo. Evo 3, 4 sada. Samo da... Stop, samo da poljačam malo. Sorry. Već sam se nasmijao. Sorry zbog prsta. Evo moj brat se već nasmijao. A dobro, ovo se ne važi. Da. Ako se lupe. I pooped my pants. Say your prayers to Jesus over here. Znači ja se baš ne smijem. Ovo je bolno. Trying to put Adam to sleep. Adam, no. Come here. Ovo. Još mi sam pobukao. Joj. Ovo će zu. Don't write on that. Znam, ovo sad će ga pasno pos. Da. What are you doing? Say something. Popavčin kad se prilijepio. Make sure you can hang it. Yeah. Sure. Let me show you. Joj, najjače su mi one mačke. Da, kad skaču s nečega. Kad se boje klasnice. Michael. Go away. Go away. Is your food, baby? Yeah. Do you care if I go check the garbage can? Run. You're gonna knock on the door. They open the door. What are you gonna say? Happy birthday. Pa ti ne gledaj gdje voziš. Četvrtina našeg prijatelja. Da, našeg prijatelja. Možda ćete ga i vidjeti jedno video. Sigurno. One who poops in their pants. Ovo će se slomiti. Jenek je. Joj. Ovo će... Ovo će doknut. Just like your baby sister. She's gonna sleep in this. Just like that. Kad imaš 50 kila. Konj. What did I tell you? Ovo je bolilo, ovo nije smiješno. Čekaj godinu. Ovo će pogoditi oko. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Dobro, za sad nisi tak smiješni. A mi se smijemo. Aj Filipe, daj neki drugi pusti. Ovo sad nije baš tak, ne znam kak smiješno. Ne znam. Daj pusti neki drugi. Još će vam pomoći. Dobro, pogledajmo ovo. Nema da smije se ko budalo. Ovo je sve
više bolno nek Više bol, sve smiješno. bolnije The boli. fitness gram pacer test is a multi. O, ćemo ga izgledati. Evo. I, McKenna, McKenna, promise, Daddy, that I will not have any boyfriends. Have any boyfriends? Jel ona uči engleski ili ona engleski I ne will not pouči have any engleski? boyfriends. I just want to look at them though. Nauči, ne nauči engleski nego još mala i... Ne znam kada se. Joj. Ovo će se slupat. Oh yeah. Diagonally. Ne znam kada se. I ništa ljudi. Evo, to bi bilo to od ovog videa, ne bi. Nije baš smiješno, tako da, bit će bolje drugi put. A dobro, ima smiješnih scena, ali... Pogledat ćemo do kraja. Može bude. Joj, otkud je muzika? Jel to iz Titanika? Sad nam stopidam. Tak sam ja kad sam bio mali, imali smo vaze ribice i ja sam... Da, ček sam malo, ja ću vam to detaljno objasniti. Imali smo veliku čašu i ribice i on je, hvala Bogu, razbio tu čašu gdje su bile ribe, ogromnu. A prije toga, još prije, je nalio mlijeka. Tako da, Toliko to... s njim nemojte imati velik akvarij. Ako smetamo ovo. Raznu propast. Ja. Bože, kako imam problem. What are you doing? Ja to sam uplašio. Say it again. Say Merry Christmas. Presus. Nema ne smeta tvoja ruka. Ovo će pasti. Da, malo smanji možda. Prosto ljudi, ja moram ići nešto mama zove. Da, evo, vidimo se. Evo što pide. I evo nas zadnje, znači... moj brat više ne može, jel... Ima nekakvih problema. Ne problema, nego nekakvog posla. Dobro, evo ja ću sam nastaviti. Ovo će sigurno pasti, to sam već rekao. Here's your coffee, Kaden. It's gonna spill. Have a sip. Have a sip, honey.
Ne znam koliko traje. Ovo će biti malo duži video. Evo već traje 10 minuta. Pa ovo je sve bolno. Anaya, let daddy see your muscles. Dance with him. Malo se premašio. Ready? Go! Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Ovo je bolilo. Čak i mene je zabolilo. O. Evo znači... Pozdrav svim ljudi, Lav, ide vam ga, pokušaj da se ne nasmeši izazov. Sorite. I evo, to je bilo to od videa, znači, evo, i lajkajte, sad je malo zbog mjaka, lajkajte, šerajte, subscribe to je video, to mi je jako puno značilo, kao i svakom videu. Znači, evo, očekujte sutra live, sutra ćemo znači snimati live o igricama, tako da očekujte ga na večer, ću ga objaviti, da. I to je bilo to od ovog videa i čao sam.